that annoys. It is a aunt. A sarcastic aunt. It girl aunt. So karon sugod na ka rin og answer na ho. Oh, answer. Pangutana. Pangutana. Sige. This is logic. O nga, number 1 pangutana. One. Wa, pagani ko kawan. Sige. Sige. Sige, number 1 nga. Kayo ni ron. Logic ha. Yare. Nung namatay si Lolo, kumanta si Lola. Nung namatay si Lola, kumanta si Papa. Oh. Nung namatay si Papa, kumanta si Mama. Nung namatay si Mama, kumanta si anak. So, ang tanong, sino ang kumanta ng anak? Hindi Aguilar. Simple. Eh, nabasa naman eh mo. Basa. Screenshot. Daot. Kani. Basa. Sarang makabaw pa kani. Kani siya English ni. English. Basa. Sige. Number 2. Ibali plus ra kani ha. Nya kinalaso ni mong Labi na kay mat. Nay aunt. Oh. Sige. Number 2. 5 aunts plus 5 aunts equals. Tinans. Kaya naman ka. Yes, what don? Ano be? Ako na may mong konhon. Kanang mga A huge aunt. Sama na? A huge aunt. Moro na pangutana? Yes. Ayo dyan? Yup. Ayo dyan. Ayo dyan. Ah, giant! Next, kani. Makabaw pa ni. Anda, katalo na. Why sayop? Kani. Basta A mga iyan. proud aunt. Ano sa? A proud aunt. Proud aunt? Yup. Ay, da. Basta. Mura kayo ba o ba na eh? Proud aunt. Proud. Proud aunt. Okay. Proud aunt. 1. Ah, Joso! Sa naguna-huna pa ko. 2. Oh, na, Proud wow, magingala tana. Whole day ta maguna-huna. Dapat magkuhan ko. 1. Proud aunt. 2. 3. 4. Kaya ko to. Ihap. 5. Wala. Wah, magan. So, ganito ko kayo din. Sige, isa. Kontro. Proud aunt. Okay. A very little aunt. A very little aunt. What is the answer? Hindi, ginagmind. Ginagmind. Ginagman. Oh, magbuot mga ginagman. Oh, ginagmay, ginagman. A little ant ko no. Bungan mga kasi person. Wa to kay lusot. So, puro check. Aho. Kani. Isang pag An aunt that annoys. Annoys? Yeah. An ant that annoys. You annoy me. You're so annoying. Annoys. It is sabant. It is sabant. Sabaan bida. Sabaan. Kay sige mag-ano yun, si samok-samok, di sabaan. Sabaan. Ano ba man? Nilain? Kanang lisod-lisod? Nga pa. Ano man sa dona? A sarcastic aunt. Sarcastic aunt. Edi, girl aunt. Edi, girl aunt. Girl aunt ko daw. Oh. English na dapat. Uy. Di lagi ka magbuot. Kisa may masunod di ay. Di ba Ako? imong kuan pangutana nimo
kung maka-answer ko. Unsa kay naka-answer man ko? Kanang lisod-lisod ka ra. Nasa jud na. Okay, Di man ma-challenge kang Mobo kuha na pero- vocabulary. Mubo unsa? Lisod ang answer. Lisod? Or Sige. lisod daw ba nimo Okay. kay? Sige. A dirty ant. Dirty ant. Idi hugawan. Idi hugawan. Dirty ant. Hugawan. Ato to wa may kanang lisod dila. Puro man sa doon. Kaya. A very careful ant. Careful ant. Yes. A very careful ant. Ito A very careful ant. Unsa ba? 1, Careful ant. 2, 3, 4, Lilisaw ko. Wa. Lilisaw today. Sige. Bawi taron. Next is an ant that has big legs. Big legs? Yes. An ant that has big legs. Idi Jiman. Nag-gym ba? Ako sa nag-legs. Nag-gym ang ant. Gym ant. Gym ant. Oh. Nag-gym ang ant. Padakol legs. Gym ant. Ayo, oy, kikabuangan. Oy, kabuangan. Saan din na? Sina? Nanganda. Okay. An ant that occupies a flat. Occupies a flat. Yes. 1, 2, 3. Flat ant. Ano ba? Occupants. Occupant. Minaw ka sa akong question. Kaya akong Yeah. question, nara ato ang answer. Sige na, langan na. Be? Nalisod diha. An ant that is a specialist. Specialist. 1, 2. Special ant. Special ant. No. Saan din? Asa? 3. Monggolan! Mongoloid! Special child! Monggolan! The answer is consultant. No, you are wrong. Was? Mao gani, Monggolan! No, dali. Kanang Monggol, ipakonsulta ko No. dyan na. Dali. Kanang Monggol, ipakonsulta ko No. dyan na. Magbuot, malagi ang Pwede. Mongoloid. Ipakonsulta na. Pero, Kung sa'yo mga tambal. O, sige. Kani, a spy ant. A spy ant. Wala, patay ang jib-jib. Di na katubag. 1, 2, 3, Ano, so, 4, 5, 1. Terang ant. Spy. Tirang ant. Something na. Na, pick. Chance. Sunod. An ant that is friendly and lovely. Friendly and lovely. Yes. Yeah. Jadi, bigaan. Bigaan. Saan dia? Hindi Friendly. na, pwede. May mga bigaon man na. Pasumangil ba? Pasumangil na. Para maka-check. Friendly de. Bigyan Friend. na ng kuhan friendly. Mo, mag-friend-friend para. Bigyan na friendly. Mag-friend-friend na kay para. Kigam dyan si Dana. Sorry.
Lagi. Sorry. Sunod. May sunod diri abe. Ano man naman kanin? Ano naman Da, kanan? hurot no. Hurot, chick. Wa na. Wrong. Naka-wrong ka, Yes. wrong kalima. Usa. Na. 10 questions ra Ito. to. Ato, kaya naglima po yung chick. Bigyan naman to. Lima. Yung suwa na. Internet. Ang internet, yun ang adyo na mga logic master good. Wa na. So, surrender sa mangita pag sa sunod. Kanang lisod ka adyo. Wa man, alas sa dunar mag-isang ipabuhat na ho. So, abangi sa sunod na mong i-upload. Thanks for watching.